بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله أيسيكونا لولو رأينا هذه كما نرى كده الأشهر أواخر من شهر رمضان أبارشا التومون وعواشا كلا بالا رمضان نسدا بارشا نوكو باني لوموني نو Inachan erasinu aparashanu angosi bibinoi. Aparashanu do bulo kasban ko seku kotomana aparasha kirenwe karu. So siri la jaros kotomana aparashanu. Bali ibusa kinti doni ayata kinte noi ay malo kasban kotomana aparashanu. Ibusa kinti on ay topolorite noi ay jana kin lo kasban kotomana aparashanu. Erasa parasha atomono bon. So enabi woko Muhammad sallallahu alaihi wasallam araida nyesi lo etopoloriti noi aparashano arailo ijana kin lo kasbani noi kotomana aparashano ejai hadith ne bunda ne jai sayyida Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat bala sayyida Aisha tamarebe kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al awakhir be arena bi sallallahu alaihi wasallam loda eyata kinti noi ay jana kin lo kasban kotomana parashano araila topoloriti noi ay malo kasban kotomani aparashano atomonu awasha kola pala ramadan mala yajtahidu fi ghairi adepare ache parashangunu kirenwe karu subhanallah arena bile topoloriti noi layata kinti noi ay jana kin lo kasban kotomana parashano harasta parashato monobon اجي باشي حديثي نبودا نجي سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أبلا سيدة عائشة تمربه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أبلا بي أرينا بي صلى الله عليه وسلم نبلو مر رمضاني أبارشا تمونو أواشا أحيا الليلة أرينا بي لودا ماما جوتو إكواري araile to somai akware kere kanu ay jana kin lo kasbana ay malo kasbani koto mana akware kere mamune sa joto koto mana ne pelo mare ramadana parasha to mono awasha ahya layla arai ngesida mama joto ikware araile jana kini kay malo kasbani ke akware kere wa ay qada ahla doda arai ngesi loda etikwe nyuni akieberu o maete kesilo kasbane kere araile tikwe nyuni ikietunga lo kale kie ay malo kasbane koto mana kwara nyini akwara aparashanu no awashanu no ramadhani wa shadda mizara do araida le ketakini arokobake so inachana erasinu aparasha atomono bon siri aparashanu etuboros mamuji kamutareng nada malo kasban kotomana parashanu narai ejato tora parashanu keda arrengishonu ipuakanu nui tekoronoi tomana parashanu ejato tori keda akware da adopet akware na ngos bibi nada inshallah audio netu pakini apuniongo eneri nui kamutos akware ngini kanu narai akware ngini erai nada ejaunu tomana aparashanu ponu atomononu no awasha wala pala ramadan nisda idumna jube nabi wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam araile jana kinlo kasbani noi eyata kintinisa ay topolori lo kasbani ay jana kin noi kotomana parashanu so ejasi ibadana luda ibusa kintoni asom kotomana parashanu atomono no awasha wala pala ramadan kwa penat itikaf ay boy kanujo ay jana kin lo kasbani bon aray peria lo sto musigiti jay jana kin lo kasbani bon nei boyo jo itikaf mame chama ikitaibo jo ikisila mame kisile chama ikitaibo jo asom achesom sine ngunu kiereno e dunia di marai eray jo to devote yourself kanu ay jana kin lo kasbani bon kotomano aray do rene penini peria domoni e room e diskere aray bota sitting room ni dumna jo mameto ngane le nya e sombo nge jang e jo aneni lo ikoni bojo baibo ya dumni sana arebo ndi kanyape kanujo ay malo kasbani boni so idumun joda nyona e thawabulo itikaf
ibore boy ni busakinto na som koto mana parashanu al ihya'u layli bis salati tahajjud ne sida oni akwenyu no kware ay lipi isolailu akware ngun ko pan salatu tahajjud qiyamul layli ne kwenyu no ne nyamo ke dako ero kono ne nyame dako busakinto ni ay lipe sola tahajjud lipe sola ray di rakayare tahajjud per ya lipe rakayare ari wongono ar lui rakay diskere lui koto kinijo akoni gogon sir akware no e lototo osota daun mamujo subhanallah era sa parasha to mono bon we just kidara rengisho noi parasha no angos bibi so ijana kilo kasban ko to manako ni kwenye na je nyeme dako ilipe salatu qiyamul layl ilipe tahajjud so iborebo e cheni busakintoni asomo ko to mana parashano ajala kisibera so musina chengu e dunia ebwa kisibere ngunu kawo ebwa kisibera so musina e dunia kawo aparasha to mono bon so eyata kisi ay malo kasubani noi ko to mana parashano etopolosi ay malo kasubani noi ko to mana parasha no atomono bonin no da agolo kine rapaloka ay long ibore bicheni busa kinto na isomo ko to mana parashano nesida tilawatul qur'an ay shome qur'ani e Qur'ano bulo kasbani jes koto mano la pa ala Ramadan الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن so e Qur'ani jesu tay koto mano la pa alo nesida apara shanwe nabi sallallahu alaihi wasallam are malaika Jibril alaihi salatu wasallam loda bune ne je nabi ay shome Qur'ani koto mana apara shano wala pala Ramadan ara ikesulu shomete ne pepe kede nabi o shomete Qur'an so erasmo aparasan wa shome Qur'ani no itopolonare Qur'ani angoli leta angoli kiro tuni shomuni joto mono Qur'ani idumuni je thawabu lo itekorono le polonoi ara ida mujiji ne shome Qur'ani o shomoji sura simu pongonu pijeni jo ne kwenyu na jo kware nyame kondako obongo bongo je shome sura simu pongonu para neni kere obongo bongo je shome sura simu pongun idumun jode thawabu lo ay shome Qur'ani idumun jode thawabu mun we jente shome Qur'an alhamdulillah o shomota e khitma sulwe pedorete kesekere so e kota topolosi ay shome Qur'ani koto mana parashanu ibore bene koto na yata kinte koto mana parashanu al iktharu min dhikrillah ay topolorete keda yata kinite ay malo kasban remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala dhikrullah ajautu kede kon tasbih ene dauna je nyame kon da ko boy kin jane malo kasubani nen dio kerni jari joto go kon ni jari joki ngano balasi boy jonen jas yo kede kon tasbila am malo kasubani subhanallah alhamdulillah ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل ذكر سلوى جيلا أو ياو ومالو كسباني سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم كلمتان ibongo bongo jo dhikri simun lui jeni jo kere koto mana parashano herasa parashano e jokkanoi ibore boyne koto na yata kito pona to mana parashano addu'a ay lipe du'a ay lipe shano e gela nare ay lipe saiti kere na di du'a diskere li lipi jo i kamuni jarren e redu ango lelo si direct so ni lipe jo to mana parashano i lipe du'a le joko noi siri lipe du'a le rono ame kota ilipe duale lamite luce ame kota ilipe duale kienite luce ilipe dualo ajautu keda duale jokoka nusa chama kitoni ailipe koto mana parashano ibore beni busakintoni asomo koto mana parashano arruju wa tawbatu ila Allah nesida wana bongo remeje iloka subane keda aituro ni kini meje iloka subanoko jason keda dia kana tanu puaka noi e karu pake karu adia kana mwasai dhunubun ka'amthal aljibal subhanallah jasona de kan so e koto na itoro no kinto koto mana parashano nara parashano rasa parashano da ishono lokasban adia kanatano ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi puaka no ishono lokasban koto mana parashano koto mana kwarashano aku ko kino setoro ni kino smeja lokasbano o jasa dia kanatano dia kanaro wi puaka noi ache soma yon mami jenbe rasa dia kana konya rasa dia kanarta ache soma yon ajene tebe rasa dia kanareta so etoro ni kinos meje loka suban aisho noni
ay bucana reto ko kire ishono ilo kasbani itunga kotomana aparashanu ibore bone poloni ayata kito kotomana aparashanu ileme sadaka asomi borongunu kire lu chora kinto ne sheria kupena ta ileme sadaka ay ngara kinte lu ichani bakorongun we metoro kidi disbore ay ngara kisi ya rabbi era sadaka kon lu ilemu yoto mana parashano le polo no ididumu ya thawabu le polo multiplying ele suban e kon run e ngara kisi ikokyoko aliyatama ngara kisi kokyoko ngulu metoro kida uri akangulu atoka take cha uri e ngara kisi ne somo ni ay ngara kiti kokyoko keda ay ngara kite luichani bakor iyauno ni e baraka keda renisho noi tomono kali oko tomania asum sine oko tomono business silu soma yoni kire ne ilemna jidisi bore ko tomono business koni osodja alem ne sadaka ay ngara kin ko tomana parashanu idumun ya renisho noi be yatakin loka subane koni business iyata kin loka subana koni somisho ijeka ki ijesa kin loka subana arrengisho nui pua kanoi kotomana angoli somisida kire nui soma ijo kotoma kopa kolongana so inachan ayata kisi aile sadaka kede ngara kite lui chan bokoro keda ikoke koda kire so ibore boy ni busa kintona alem no kopani asomo pero na ilem zakatul fitri ichoni jenibe aileme zakatul fitri be aparane idi ile muje zakatul fitri ne dawnira ayli pe salatul idi mamone re zakatul fitri ray do ngone sadaka bon lemnijo zakatul fitri per jagge on aleme ko pokana dumuni ja thawabu le polonoi per jagge on aleme ko pokana ara bon per aleme na parane ngine ide rokona ayli pe swala rokona ayli esilipio e geuna ulemuni jo zakatul fitr ay boko kana per ya lemu narai aparashano erasa parashano da atomono bone noda e pota dawon e kam tarere jana kisulo kasban amata lo kasbanoko e toroni kino silo kasbanoko topolosi ay jana kini kay mangi si e todikisi ya rabbi mereba isiba boni e jana kisulo kasban ko to mana parashano e koto nyone ramadhani jula kino ni koto mai malo kasbani Allahu akbar era sa parashato monoboni to mana parashano e jato to kida akwara do pedna ngosi bibi koto mana akwara da ngin i Jesu ne e malaika edo peteloda to lede e polo kiti malaika na kire malaika le nyata Jibril alayhi salatu salam Gabriel e malaika ngoni i Jesu nunu ngesi ruana tipete bon ko karu koto makwara ngin kolo na jere nabi ko Jesu ne sangoli parna no aya ne Qur'ani konya kona kopkana mambo bo Jibril e bunene ibimare e buni ikamne no na renguna Jibril abnera anyu noni koto makopa kolongane e buni nesa adope kware bon nesa kware ngina buni on inshallah taala ay tachauno kida alimono kino ngarene audio ne tupakini era kware ngene nyata laylatul qadr inshallah taala kurana akine buna yata kino ngarana ngena wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shukran